Rainbow Mizo Channel Thirtu Te Chibai Kanbu Kachau Voin Hi March Nisom Ania Kovel Muntin Maya Buena Air Chuak Laglotoa Buena Manganna Trana Le Rumna Aitur Nailole Dan Bochet Naten Kovel Chanchin Tharpek Ma Anluadel Dulrang Maya Chuting Kara Chuan US Lama Po Buena Anai Beltazela Kan video Tukin Lama Khan New York Governor Andrew Cuomo Laka Thubuai Mechakhoi Khemching Kes Siam Sakin An Chui Chiang Don Aniti Kan Soitoa Voin Hian Thuthar Dang Anai Leta Chuwang Chuan US Lam Kan Hoile Zau Zau Hi Angai Rimel Tariawa Sarkar Mipoi Mole Official Sang Tak Tak Ten Thubuai Anortan Mek Ani Chulam Chu Tuntum Kanchanchin Tharapo Hian Kan Thurbing Larry Don Ani Putrama Melmalian in Thana Diglo Chuichuak Tura Abaina Zongzong Daudala Anathayang Bera Low Bailet Hintute Anmual Po Tanmek Zela Voin March Nisom Chonhudar Thumle Minitsam Thum Pariat Khan Daily Mail UK Chuan Michigan Governor Lululle Legislature Te Thu Nol Ngat Tu Gretchen Whitmer Chuan Thubuai Ritak Aur Donta Haniti Handron Puang Leta Daily Mailin Hanpuan Le Chanchin Thar Puang Tu Dang Dang Ten Hanpuan Dante Anmani Trongkamte Kanlak Poldon Ani Mual Pothak Taka Andrew Cuomo Khan Meichia Alokhoi Khemthin Awangin Attorney Generalin Chui Chiang Turin Thupek Achu Azau Chau Ania Michigan Governor Po Dan Bochetna Crime Thil Swalian Tak Tina Ain Nam Noyapu Ani US Hi Anpui Tahlemaya Top Official 10 Thubuai Anor Hi Thubuai Satlia Anilawa Criminal Charge Ani Tihi Amwal Pothak Le Zwalna Chu Ani Pigrechen Kha Kalompui Takzetche Ani Zutipo Achak Rum Alomle Nursing Home COVID-19 Ripui Havanga Thi Tachu Until Ti Danle Ripui Dona Konga Angai Samle Ngai Thavang Anizia Highland Ania Michigan State Macomb County Prosecutor Peter Lucido Chuan Hetianga Nursing Home Angai Tha Awang Hian Mithi Chungten Anhena Andron Thena Mase Antitro Tosia Kantlai Ma Tozokani Ati Ani Mase Michigan Governor Gretcheni Laka Thubuai Siam Turhian Ain Peitrep Aniti Asoya Finfiana Chiang Le Zual Pakhat Alamamo Aniti Asoibok Chu Finfiana Trachu Kan Muthuayang Atia He Governor Offician Anna Thathama Nursing Home Thilthendan Angai Thana Hi Chiang Taka Kan Muchua Kani Chuan Malam Kanpan Ngalang Atia Thirtu Te Kaninanglawa Prosecutor Tahi Mipuiten Thubuai Annaya An Iowa Dan Shami India Chuan Ukil Advocate Kan Tiang Te Hi Anni Tila Atoy Felber Home Prosecutor Chu Kan Nei Vethona in Ainan Launa Tlem Aumani Hetianga Governor Office Berin Ripui Angai Thahi Mipui Ngai Poimo Launa Lian Tak Dan Bochetna Crime Ani Antia Sarkar Laka Thubuai Siam Ani Donani Antibok Lucido Hian US Hian Akongtur Nilo Azwa Statin Ankongtur Anzolo Boka Rorel Nale Danle Thupek Kenkona Lamchia Ania Mani Chau In Ngai Toin Anmi Puite Torna Chung Vansang Taka Rorel Tutahi Anthokani Tin Aswaibok Tichuan Mipui Torna Chu Anmukana Ramchunga Chiadna Thengto Anmupaklo Ani He Michigan State Sarkar Daudalzong Hian Malam Kapandonani Atibok Prosecutor Lucido Hian Ma Alak Ma Hian Tuna Hian Michigan Governor Hian Thubuai Aur Mekto Journalist Charles Lidaf Chuan He Thiltheng Hi Governor Gretcheni Ngaisam Awanga Lowom Aniti Chiang Taka Ashriat Thu Finfiana Nen Thelutin Michigan Department of Health and Human Services Laka lawsuit a file to Amor Bognachu Governor Nen Atheng Dona
Gretchen hi hatal boy don chau ani journalist Charles Lidaf hian Michigan State hian Ripui vele thiza thi athup bawa data engkim anthup vek boka chu dan lawanga ram kai hruaina le mipui chunga rorel na diklo ani atia chunga wang chuan he nursing home hrivai tam takhi anthi pha ani atiboka state in Ripui ando dan po an hriat pui du lawa engma andong song thadu lawa mitam tak hrivai mek le thi anlo om rang to si ani nunna lutna reng nei lo state sarkar hian thiam lo achan ma chuan ka beizel don ani atia prosecutor Lucido nen hian ma anlak na hi anin troyom ton to don bok ani hethil chungchang hi ani 10 Downing Street thupuan le ngenna kan video masalama kanron sei to kha UK Prime Minister Boris Johnson office 10 Downing Street thuchua khan khovel hian data kan thup hian Ripui khua khirna tura ma kanlakna ati thuan opa chuwangin data zongjong hi he Ripui chungchang bi ka hi chuan khovel ram tinte kanin en sak thei veka zep omlowa kan puanzar angayani United States of America po telin tia thucha alosiam kher to kha US sarkar thar hian data athup na salutuka Michigan chau hi anilovin UK lam hian chuan anria rampuma thi anpung chawa mase US a hrivai mek zat aniam tial hi thiloi om anilo tin Boris Johnson hian alosoi to bok anikha tichuan journalist in lawsuit afaila hian data diktak mipuite mule hriat thei turin state sarkarin pechuak ngal turin atibok ani hebaka hian Macomb County prosecutor Peter Lucido hian thotani khan hri awanga nursing home le mundanga thiza diktak hi attorney general nena chui chen ngal ni se adu thule mal ngal turin thubuai ataka athelu ve ma hian thotani khan athen to state attorney general hian tun nai te mai ni lo ama deu atrang to thiza thi chui chian aniang ti asoibok ani Gretchen Whitmer hian thiam lo achan chuan rorel na le thunai na sang tak din mun atrangin tanin lama alu pha thaidon ani heng hi eng party malak nama anilowa New Year governor laka thuboi po party enroll anom lo boka mipuile dan hramite journalist tam takten sarkar malakna anring zolawa thilin thup an hai chu wangjok ania GOP lam an ol thena social activisten ma anla chakle to zoka Lucido hian mihring nunna ngai poi mo lo le dan lova data an thup bo ringot po hi kumtam tak tanina khung thaina hania chu kan state sarkar hroi tu Gretchen hian ati ni chuan citizen pangai tanen dan chuan angkhat vekin minena angkhata rorelna awmang atia alaka hian thubuai engemozat asiam donti apuang halbok ani hetianga midang hanron enroll ma hian Republican lam hian thamasa khan thuchua anlo siam toa sumbol hlo tak mangin an state governor Gretchen hian thil aloti toa official pathumlai heng sum thiang limlo mang hian alaya anka ahup sakani antia tichuan a sarkar noya official te ania heng sum tam tak apek nuwa anin remna angin anna atangin ama thiam channa turin alo bantir lailok to ti anpuanga heng sum te hi Democrat Party te nena tranga adon ani zia anthu chua khan ansoi to bok kumin sangni somni pakhat January ni somni pani khan Director of the Department of Health and Human Services nilai Robert Gordon chuan dollar nuai khat singa thlatina dong turin inremna ansiama tichuan khamini khan ban ani antia ani baka hian Director of Unemployment Insurance Agency Steve Gray pro hetiang hian inremna siampuin thlatina dollar singriat dong thrin tura anin rempui nuwa a hna tangin ain nuk dok boka hei mai hi alani lo cheu
Department of Health and Human Services a Deputy Director Sarah ST po January nisom ni pakua khan inremna siampuin ahna tang hian anloin nudo tirto bok ani Michigan Governor laka thubuai theluta ama dodal tu ta hi minamai hanilawa journalist po hi journalist satlia anilo boka journalist na thok thra ta nena anpek thin choi moina Pulitzer Prize winner loningat to ani Charles Ledafian ama poin hethil chuichian hi nei angen to tuna hian chuichian na turchu hon ani to ni ti state TV station in ankomna asoya Fox News point Ledafi anlo kom to boka ankomna anzona achana Michigan state a hian zugzot maula chana dik anpein in lalawang keipoin thakhat chung kazot to chana engma min pedulo ani atia hetiang hi nimase Governor Gretchen Whitmer hian athiam thu ala soina salaya New York Governor thu buainen khachuan minpu na hi akhrang daya politics thila in baina pakhat ani atia Fox News in ankomna po athiam thu asoya ngai saklo le lamchia anei loti asoibok mase dan nuaya chuichian ani dona Governor Gretchen Whitmer hian asayang hian eng politics ma ala enroll mi alawa mi puite tana dan humhim turading kani wangin Gretchen hian atisual ngayam ti finfiana hi paltlang turin loin buat saijok rose tin Ledafian asaiboka ama anlo chui nilnual to nakha be chana chui kadulawa fresh takin investigation kalpuini se kadua chu chau chu kapom thaya abula intran atranga atop na thangin chui chu vek kaduani amite ngai saklo le revisa thupthena hetianga achet na hi mitam tak ne na tangin le mithi chung ta ne na tangin kadong to chung ta chuan kathin lung atina ramro pui taka state pakhat ruai tu aniawang hian kazam tura ngai lo se malam panin ke kapen tran to zoka low in ring turin ka hriat tir du bok ani tin state TV a asoi ve bok ani USC han boy te nuai takhop maya heng sum aman na nia Republican ten thamasa thuchua ansiam hi zirchian ani don boka Senate special session ko ani turthu anpung boka henu hi ramle mipui mangai tu journalist le prosecutor ta hian anda bothei ani chuan Michigan state a hian in thanna khol en fiana po abula tangin antran thatle thei an bei sei boka kumsang ni somni in thanna kha mipuiten anpom theilo awangin governor hian hetianga puna atole tak boxinen mipuite chuan uluk takin chuichian ani dona a chuichian na hian prosecutor hi atelve to wangin thil thuple chuichian na rin tlak lo om theito lowa tanin lam apan nuwa in thanna poi a khoite po an chui chuak theito in an ringa an bei seina asang lebok ani ole khati jong kha tuntrumata kan thuthar pon theite nileri photsela Myanmar lama thuthar om nola aram chang ani chuan ron update le po kan tumanga chuti rolin kan channel min hlut saka min lo thir sakthin awangin kan lom hlea kan video te min lo share dar saka min lo subscribe sak thau turin kan sombok chau ani Rainbow Mizo channel thir tu zong zong te in zawa in zanin hun manuam vek ule